Magmumugnahin usa nga multi-year peace and development plan ang tulo nga gobernador ha Islahan Samar. Iniangin kasarabutan nga pitadhan mga opisyal durante ang ginbuhat nga Governors Forum didan Miyerkules Agosto 17, 2022 nga ginorganisahan DILG. Ang mao nga pitadin na sentro nga mailatag itong roadmap para hiton Samar, Eastern Samar ngan Northern Samar. Nakatalaan naman ini nga makumpleto ang draft o sa matapos ini nga tuig. Durante ang nakatitirok naging highlight han aktibidad ang signing of the Pledge of Commitment han tulo nga gobernador agod masiguro ang pasiordin ngan padayon nga pagdukwag han tulo nga probinsya ha Samar. Samtang gintagan hindoon ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan nga hulos mahuman ang nagpapadayon nga konstruksyon han mga kalsada partikular dito Halas Navas. Ipinaagi hini magiging madagmit ang transportasyon han mga produkto han bungto ngan makakabulig ha panginabuhi han mulupyo ha maong dapit. Presente gihapon han maong aktibidad hi Samar Governor Shari Antan ngan Eastern Samar Governor Ben Ivardoni. Paran balitang waray gidadapigan, balansingan ugo pakamaturan, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.